Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achhirtu silian sang puya Chief Minister Puzoram thanga chuan berotlanga art and culture huna tun hnai Manipur boina wangaral tlan te atlo Aizawl Municipal Corporation chunguwa changsang te chuan reduce reuse recycle RRR collection center and hong Reserve Bank of India chuan cheng sang ni tlang ati top turami puite tan dina lekha te requisition slip ken khelo point bank ka athleng thei ati Voin hian G20 Tourism Working Group meeting voi thumna chu Jammu and Kashmir Srinagar khopuya tanani don Chief Minister Puzoram thanga chuan berotlanga art and culture huna tun hnai Manipur boina wanga ral tlan te atlo Puzoram thanga chuan anmamo te sarkar hmena thlen hrelo tura cha in tanpuina tangka fai pe a art and culture building a omek te hian vain mi somthum pathum no pang somthum le enkol tu pathum te anni Manipur anu le pa enkol tu ne tolo chomna huna tanga lo kalan ni a he children's home enkol tu pirozilin kimbuang in all india radio shildanin homa omle enkol tu te hian me ni som khan tura chanpur district ka anam na hmun kan che chanin mizoram ron luta berotlang art and culture hmuna hian Aizawl borsa pis enkolin anam juita ni in pirozilin chuan soya amamo enkim borsa pisa hian unpacked hu soi he children's home omte hi athen chu nu le pa nei lote nu emo pa emo chau nei tere then khachu no pang enkol ngai hrim te ani thu soya Mizoram hun muan taka anom ta chu no pang te hi an hlim hle ni in asoi ani Aizawl Municipal Corporation chunga wa changsang te chuan reduce reuse recycle RRR collection center an hong 3R collection center a hian plastic bur thomna hlui le pon hlui phekhok hlui chanchin bu hlui zirlai bu hlui le lekha khong lamchi te da khom thereng ani dona juninga thleng ni tin jingdar seri tanga chhnuda khathleng da theni ang heng bungrua da te hi momo tu te thonin anmo angte anna theidon ani zirtop nia hontak si ha khopuya Myanmar tan zirlai te pulbi ka sikul dina voin tai tang zirlai ten an zirlai zirtan dona Myanmar ta no pang te pula sikul din thar hi zirtop ni khan Chin State Chief Minister hlui pi ni suilian chona honga he sikul hi Myanmar ram hnuai sarkar National Unity Government shet pu din ani a dinani tir hian Myanmar ta no pang za som ko pan hi chu zirlai ni turit an ziak lu ta voina tang hian class an trananga he sikul hotulu bertur Dr. Pen Hungling chuan Myanmar zirlai le khabu hmanga zirna he kalpoi ni tur thosoya mimal sikul Diamond School a he sikul zirlai te banhu chonhudar thuma tangin Myanmar zirlai te hin an hmang ve zui don ani he sikul si ha Myanmar Refugee Committee in an enkolang MBSC bo chei po som exam a khan Myanmar tan zirlai ten anti thalan in thudon na chon soya far kon khua government thanchuma high school Myanmar zirlai po som exam te chon pass veka anjinga pathum phaichu distinction a passin subject engamazata letter an mu ani Manipura tharum thona na satak athena wangin nimin tadar thum thleng khan Manipur atangin sahimna zongin ral tan sang sari choge Mizoram an lut to a ral tan zong hi sang sari zathum somli paretan tling to a Kolosip district an tambera mi sang ni zarok som paretan oma Aizawl district mi sang ni zathum pangale Saitol district mi sang ni za somnga pasari anom bok ral tanolu bel anom rolin an khuwa aral mondeu to wanga Manipur kirle anom vereng bok ni in home department hodu te chuan an soi ani Assam Rifle Searchip Battalion mi te chuan Champhai district a ngur khobula heroin gram somni pali chuangan mana ramdang siam cigarette bomb lian som panhi ramdang siam beer case somni le kuvaro ip som thuman man heti line Aizawl hun puine 23rd sector Assam Rifles ho tu brigadier chuan thir sakor manga India ram fanchua tu mek nula asha maloya chu choi moya me che himna le timasa thupi keng athil ti chu angai san thu asoi ani Sinot Mission Board was in Central Region Missionary Retreat Voilina Chaltang ko shana ninga ni tangkhan bo saini a nizan khan triak retreat thupui Krista mangaya chamin ti reni ti thupui mangin retreat speaker Reverend Dr. Kelalom Zola executive secretary thu soya zirtom ni chun khan tunla India ramarong boldan tur poimo te ti thupui manga Reverend Dr. Mingthan Sang paper bo se chu zirhawani a zanin khoma Senior Executive Secretary Reverend Caesar Moyan Pathian thu cha soin zanin khom banin ko centenary hola zai khom na hunan mangani inrin ni leng khan fangnain khom ko centenary hol manani a zanin khoma retreat thupui mangin speaker Reverend Dr. Kelalom Zon thu cha soya in khom bana ko centenary hola zai khom nei le ani
nimin chawhma le chawhnu speaker Reverend Dr. Kelalom Zon na tangin pathian thu changai thak le ni a chawhnu in khoma hi missionary chatuan rampan ta te mi somni pakhat chuna hun man ngala ni a zanin khoma hian Reverend Aral Ming Sanga Synod Mission Boss Secretary pathian thu cha asoya in khom bana Cohesion Centenary Hall zai khom omle bok ani Chanchinthar hi Kaswani Aizawl tanga puan ani Reserve Bank of India RBI chuan cheng sang ni tlang ati top tura mi puite tan dina le khate requisition slip keng khelo po in bank ka thleng theati he baken RBI chuan poisa tlang thleng tur tan cheng sing ni hnoilama chuan ni na fin fiana identity proof angai lo ti bok RBI chuan cheng sang ni tlang ti top ani don tak wang hian ado piang tan bank ka poisa tlang hi dalu emo poisa dang ne na thleng the na hun kumin September som thum thlenga honga tilhan cheng sang ni alman theireng thawani ponto angin tun hnai khan RBI chon cheng sang ni tang hi ti top alorel ani Prime Minister Narendra Modi chon nimin tlai khan Papua New Guinea thlenga ram pathum to tura jin chuak Prime Minister Modi hen apani na tura Papua New Guinea athlen hian an Prime Minister James Marape chon lodong songin sarkar cho manafam kimnen ano huak ani tun trum hi India Prime Minister in Papua New Guinea ato masak bertrumani a voin hian Prime Minister Narendra Modi ho hian Forum for India Pacific Islands Cooperation FIPIC Summit voi thumna chu manani ang he forum hi kumsang ni sompalia Prime Minister Modi an Fiji atlo tuma Pacific tu pikam om clear karam sompali tenen andinani a Prime Minister Modi han Prime Minister Marape nen he ain kom don boka rampani in ka thil poimo sang an soidun don ani Voin hian G20 Tourism Working Group meeting voi thumna chu Jammu and Kashmir Srinagar khopuya tran ani dona naktip ni lani thleng au ang tun tumin mu khom hi kumsang ni sompakua Jammu and Kashmir in territory da ani nuwa khovel huap in mu khom poimo an thlen le masak berturani a Lieutenant Governor Manoj Sinha chuan radio program awam ki awas khuna manna he G20 mu khom hi hlo ting taka ne ni theinan Jammu and Kashmir mi puida chu an thlop na le thopuina Angen ani G20 Tourism Working Group meeting hi Sri Kashmir International Convention Center SKICC ani ang Karnataka khopui Bengaluru Rosuna sa chu mi puinun phung ati khailang na sa hle a Rosura wanga chen thlanga mi pakhat athibok thudon danin meche pakhat kum somni pani mi chu Rosuna sa wang hian a chuana lir thei chu KR underpass atanga lir thei chu ngen tuyelu na sata wangin athi pha ania hriat ani Vijayawada tangin an chung kwen zin ani a Rosurun Sawang hian khopui chu hun tam tak chu tuina chima helir the chuang midang tero Fire and Emergency Department ten an chan chuak man ani Chief Minister Siddharamaya chuan vandoina tok te hi damdoina to in an cheswal dan hi chui turin thupek a chu ngal ani Prime Minister Narendra Modi ka shoi sarkar chuan tun thlan kum kuwa tlingdon ta a hemi pol hian sarkar in kong sang hlotlin a chante Akashvani News chuan ati chuak thina Engzinga pakha chu Indian G20 President Chanvo nikum December atanga Indonesia ko atanga chel hi ani a G20 India President na hnuaya hian ramchunga in mu khom zani chuang hoi hotoni in ramchung kho pui somnga chuanga hunman ani a Aizawl na le na chang somthum pani kai hnoi chungchang heng in mu khom athen soi honi in G20 ram ayo local te chu ramchung namzia rang le nun phung tha le moi tak lo chhop so sak anni bok Kumin September tha G20 ram shruai tu in mu khom New Delhi ni tura ram somni pathum atangin shruai tu te ankal khom dona he hunain thupiyatan Vasudhaiva Kutumbakam one earth one family one future ti chu man ani ang Chanchinthar charti topna na tlang pui Chief Minister Puzoram thanga chuan Berotlanga Art and Culture hmuna tun hnai Manipur boina wangaral tlante atlo Aizawl Municipal Corporation sunga wa sang te zone reduce reuse recycle 3R collection center and Hong Reserve Bank of India chuan cheng sang ni tlang ati top tura mi puita tan dina le khate requisition slip keng khelo poin bank ka athleng thei ati Voin hian G20 Tourism Working Group meeting voi thumna chu Jammu and Kashmir Srinagar khopuya tran ani don chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani